Gatho studio mwaro ndikire naguo na guku ni engineer umuthe turaria na aikaria guku nigetha matumenyithie kana hihi ni makoretwo magitaukwo maundu maria munyinyi wa gavana abatie gukorwo agika wira-ini wake wa muthenya. Karibu sana guku ni Inooro TV, ngwenda tumenyithie ritwa riaku. Ndiwe marito madepite gavana wa Nyandarua etagwo John Mathara wa Mwangi, na ni tui giturwa giki kiothe thutha wa devolution gitire kiagia na wigiriki thiini wa wira wa county, na no turie thirikari kana senate igie na uhoro wa korwa giturwa kiu kia deputy governor tondu tire twamenya wira wake ni uriku hasa. Ni tungirwa governor akirugama ethaga mundu wina wigiriki, mundu uria wina besha makirugama giti, na mundu uria ungiona kura nyingi thiini wa itura riria ararugama. No thutha wa giti kiu kuhotanwo governor ndacoka gukorwo ena bata na deputy wake, tondu already ni akoragwo akimenya hinya wa deputy wake tondu ni watumire na ni amuteithirie kuoya giti kiu. Ni watho uriku ubatie gucenjio kana ki gibatie gwikwo thiini wa bunge ya senate gigatha gutigirira ati andu aya ni magia na mawira makuranite. Regi Inooro TV jetagwo Jackson Waithaka wa Mukiri, na no jurie senate na gitio kinene ati no twende kumenya rules kana macenjie mawatho nigetha ongwo ni ta deputy governor aheo watho uria aheo rules ile ciagirire kana duties. Number 2, no twende aheo wabici na aheo finance ciake nigetha ahotage kuran wabici yo yake na karan county as a whole. Thank you. Hii guku thiini wa county ya Nyandarua maundu makoretwo mahana atia? Hii munyinyi wa gavana wa guku ni wonete mawira maria akoretwo akiruta kana wira uria araheo? Njitagwo Elias Kinyanjui, mwikari wa Kinangobu guku Nyandarua. Wambere njuge kuma hindi ya revolution yokire ona kinya gavana uria wi kwa gatatu Nyandarua, wira wa deputy governor tutire twamenya ni uriku, ona gavana uria wiho currently tutionaga agi discharge some duties to his junior, to his deputy governor. Itomini tondu matekaga advantage ya woje wa gatiba, tondu gatiba ndire define wega wira wa deputy governor. Koguo governor akahana tari biashara yake we mwenyewe araruta na county government, akariganirwo ni wira wa muingi araruta na ni abatie kugaira kana kwaraniria na aria mathuritwo nao ki gatiba. Gucokeria Mwaro studio kuma guku engineer county ya Nyandarua, ritwa riakwa ni Simon.